Shalom, selamat pagi Bapak Inang, helongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, paimay jalo hita, rigapan siganu paribata, bani panurang sogoton, pasada hita uhurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih may sembah kunur nami ubamu Tuhan, bani panurang sogoton, malas tumang uhur nami. Ibuoy hidup ni hurmo, jana isukut kon ham napurluban nami bani panurang sogoton alaniay buhal pertunduyon nami mariti hatamu pajonam hamay ni bagas surah berpikiran nami asisa ganjang nyarion bagas ganup lahuan nami marguguhan nami tong-tong makorjahon harosuh ni hurmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tongkonanyon. Amin. Bapak Inang nyolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rigapan sigano pari batah bani panurang sogoton Senin tanggal 27 Desember 2021 aima tersurat bani buku Matius pintu 2 ayat 10 tolu nama katahon sonon asidok lau si dea roh masada malaikat ni Tuhanin idida si Joseph ibagas nipi ninima jongjong maho buan madak danakin rapakon inanay mapurus mahani mahutan humasir anja ijay mahani malobe pay maro usehatakku ay ipindahi si Herodes bedak danakin sihol bunuhon ni anggo masama sada pahara namanosak perguluhan tatotu tarsonggot dohita janah radotene gurawan janah lang ia rusihita aha namasa tapi ai maha pentaron ni nebata termasuk sangga ibagas pertubuh ni Tuhan Yesus haganup namasa boydo ipake nebata lahu parohkon nama dia janah haganup namasa langadung terjadi ai tanpa langadung alasan asih parditi hita Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus isobut sangga partubuh ni Tuhan Yesus rodo malaikat ibagas nipi laho manjupahkon si Joseph janah martonah ase sanggah rohma parentah ni Herodes ubani paruhur nahun hapol takan ay mana sihol memunuh dakdanak na baru tubuhin iparentah kondo jana isuruh do Joseph asi mamboban inang ni Tuhan Yesus pakon Tuhan Yesus na baru tubuhin asi misir hu masir ana siol subuton hunjon nagabe ruji-ruji bata ibagas parguluhan taon na perlobe sahali Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus secara hajol maon totu paroh ni parhurnahun hapoltakan ay mambuban omas hamonan pakon mir aima sada peristiwa na biasa doai tapi marhitekon ni hata ni malaikat na marsuruh Joseph asilau humasir jana adong poda ijay mahani malobe pay maroh usehatakku artini ay bani partubuh ni Tuhan Yesus langadong na mamboto bahasa sihol bunuhon ni si Herodes ma Tuhan Yesus dakdanak ay tapi anggone batasan diri doma iboto ay maase paroni paruhurnahon hapoltakan na mambuban omas murpakon hamonan aype doma iboto ne bata ay maase panorang pay maro usehataku nini malaikat ay
hubani si Joseph. Aha na binoban atape hadiah na binoban ni paruhurna na poltakan ay mabapay nang nagabi bohal bani Joseph pakon Maria pagudang-kudangkon. Tuhan Yesus na baru tubuin sadoka sidea tading imasir paima roh use hata ni bata hubani sidea asimulak use huhuta hatubuhani. Luar biasa tumang Bapak Inang. Asisunay maibagas gulong taon. Maningon do hape pakke jana ite hita. Ay maase maningon balosando hita bani hata ni bata. Halania salinari. Pori ni PHP ni adong namasay bagas gulong taon sada. Domiboton ni bata bahasa siol parokon na madiyar duay bata. Napaduahon lang adong tanpa lang maralasan. Ase dala ni hita maguluh taon. Ibagas malas niur apa pangarapan. Napaduahon bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rado hape adong godaan bani Joseph bani panorang ijia. Halani do maadong hatani ni bata makatahon. Bahasa dakdanak natubuhin guran ni ay ma Jesus si paluah duniaon. Totu godaan ni ay mabapay ng rado tubuh ibagas uhur ni si Joseph selaku jolma nagalek. Ay teneh lujan ni ay duaw membuban dakdanakon. Ang gotong-gotong do iya Mesias. Ang gotong-gotong do iya si paluah. Ang gotong-gotong do iya raja. Totubo di paluah dirina. Benaha pala luja membuan-buan lahu masirai. Tapi pardiati hita. Langadong uhur na sonayay. Tubuh ibagas uhur apa pikiran ni Joseph. Artinya ay bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Langadong tanda-tanda halongangan na masa bani partubo ni Tuhan Yesus. Termasuk sangga ibagas mandopakon ancaman pakon bencana. Nasiul mangagu hosah ni Tuhan Yesus. Agepe dakdanak na etek-etek ope iya. Na baru tubuh ope iya. Tapi Joseph tuguh do uhur ni mandalankon rosi makorjahon aha na tinunakon ni nebatahu bani marhite malaikat. Nasunay mahita ibagas parguluhan taon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bahasa maningon boy do hapay ni ididah kita jana iusihita. Songon si Joseph ay bahasa pambalosyon tahuban ni batado kapeni na manutapkon Rossi na maningon si horjahononta asipurini pe ibagas guluk taon langadong terjadi langadong masa tanda-tanda halongangan na kumbani ni bata maningon totap duhita tuguh marpangarapan jana balosan hubani ni bata. Halani pertubuh ni Tuhan Yesus bani panorang ijiape langadong tanda-tanda halongangan. Asisonay mahita mandalin ni guluk taon lang perlu ipinday hita tanda-tanda Tuhan ben ngam tanda sonon asipur saya bamu lang perlu bapenang. Halani salin hari porini pelangadong tanda-tanda halongangan bani pertubuh ni Tuhan Yesus tapi iya dotongon nagabi si paluah bata. Asipurini pelangadong tanda-tanda halongangan na terjadi bamu. Tonga-tonga ni keluarga tabani panorang natalon. Tetap porsaya maham. Tetap porsaya mahita. Tetap tuguh mapangarapan ta. Hubani Tuhan Yesus natubuhin. Jana napatuluhon. Bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu hita pe agi pilang alak Israel kita.
Abi marhiteon niya tani na bata, na ibasa hita, na itangar hita, bani bibelta, takas do manubot. Bangsa aha do, bangsa Masir, ay mabangsa na ongga maparjabulon bangsa Israel. Ginopar ni si Daud. Tapi bapainang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sukusukon ni. Mase humasir iparentakon malaikat ay bubanon dakdanak na baru tubuh ay. Hape ijay baha tumang ancaman sunay agi mara. Jana ongga do humani sejarah manubut. Bangsa ay mabangsa na ongga maparjabulon bangsa Israel. Atapi subuton ta suku Israel. Ijon ma tarida bahasa haganup tanoon nebatado si madasi. Totu ijape marianan dakdanak na baru tubuh ay. Ija ido nebataso na ido kita ibagas parguluhan taon. Lang perlu ipinday hita. Ija ianan asesonang uhurta. Lang perlu ipinday hita ianan ija ase malas uhurta. Halani ija pe hita ija ido nebata. Termasuk porini pe hita tading itu ngatonga ni halak parjahat haganupan. Tapi ijai pe boy do jupah kita malas nyur. Jupah kita haguluhan nahumbani nebata. Marhitehon ni partubuh ni Tuhan Yesus. Doma ipatalar ay. Agepe hutano Masir do Misir. Tuhan Yesus na baru tubuh ay. Tapi gabedalan haluguluhan do ay. Asimalua ida humbani tahi-tahi ni Raja Herodes. Asisonay mo humani hapor sa ihita ibagas parguluhan taon. Lang perlu ipinday sada iyanan bata. Na butul-butul boy pasonang kon uhurta. Halania sedo iyanan na mambay ni tamalua. Sedo iyanan na mambay sonang kita. Sedo iyanan na mambay martua kita. Tapi haluakon na humbani na ibatado. Na mambay hita sonang. Na mambay hita dame. Na mambay hita marmalas nyo. Ase jalo janah totapma hapor sa ihita Tuhan Yesus si paluahin. Ase jupah kita tongon haguluhan si sadokah ni dokah ni. Amin. Martonggo mahita. Malas tumangur nami Tuhan manjalo hatamu bani panurang subuton. Ita kasih jana itorangi ham ura papikiran nami. Asi ibagas panorang natal on. Lami idah kanami matongon. Jana malas uhur nami. Bahasa langadong sadape surah-suramu. Na makorhon hasamboron ban nami. Tapi makorhon nama diyar bin haganupan. Asi torang yang ura pikiran nami sadarion marititon di muna mapasing. Asi iba kesatamuin hanami tongon bapa. Makorjahon horja nami si gano pare. Iba guguh rosi malas nyur na baru na humbang. Amin. Hidup niur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni bata bapa. Apa persoran itu ni napasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Salamat marhorja mabata. Jana tetap mahita. Jupahan guguh na mardapot-dapot na humbani na bata. Shalom.